ideme spraviť prank susedovi. No. Naozaj. Ja čo je to spravím? Ty to spravíš. Ešte raz opravný pokus. Počkaj, to zazemlené. No, dobre, poď. Ty si jak tady. Nerobte to doma. Hello, my friends. Môžem? To neviem, môj to Alešov. Alešok? Čo kameruješ? Jeho. Robíme jeden. Ha? No čo? Hej, je. A nie tam daleko, niekde tu na blízku. Čo sa tu budeme točiť dokola? Čau. Serus. No? No? Čo? Áno. To je jedno. To je na 13. 13? To je 13, to je 12. Koľko máš rokov? 8. Nemá 7? Tak hoď sa z vody dá sedmičku. Hej, tam je sedmička, tam je kde. Nie, počkaj. Tam ho niekde, tam je niekde sedmička. Tam som videl, že je devina. Tu je devina. Hello, my friends. Robuš. To je sedmička, to. Hej, syn. Alebo nie, nerob to. No, nebudeme to robiť, lebo sa bojíme. Bla, bla.